ibihe byiza mwebwe mwahisemo gukurikira ibiganiro byacu tubagezaho hano kuri Hot News. Hot News ni yawe, Hot News ni yawe udukurikira aho uherereye hose. Ibanga ni subscribe. Tugiye kwana rero mu makuru yo muri iki gitondo cyo ku itariki 11 ukwezi kwa 9 umwaka ni 2025, aho tugiye kwibanda cyane ku makuru avugwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu, akomeje kubera imirwano ikomeye cyane iri guhuza Wazalendo, FARDC na M23 kuri ubutaka bwa Kongo. Si ibyo gusa kandi turibuze kunyarukira hara mu gihugu cy'u Burundi turebe ngo ibikoresho biri koherezwa abivuye South Africa bigiye kwinjizwa hariya muri Uvira bimeze bite. Ibyo bikoresho ni ibihe? Dore ko harimo intwaro ntoya ndetse n'intwaro ziremereye, harimo imodokari n'amadrone menshi agomba kurasa adahushwa ngo M23. Turibuze kunyarukira ku duce dukomeje kuberamo imirwano ikomeye cyane hano muri Masisi za Mikenge. Ingabo z'abarundi zongeye gufatwa amateka na twirwaneho, nabyo turibuze kugenda tubirambura. Uvira itsinda rigomba kuza kwakorera inama uyu munsi mu gihe gito kitarambiranye, rigomba guhuza Wazalendo na FARDC mu buryo bwo kongera kugwanira umugozi umwe cyangwa se gutahiriza umugozi umwe. Iryo tsinda ryaraye i Bujumbura, barara bahabwa amabwiriza ngo bari buze kugenda barinzwe n'abajepe basanzwe barinda perezida w'igihugu cy'u Burundi. Si ibyo gusa kandi Kinshasa muri gereza ya Makara hari kubakwa icyumba ngo kigomba gufungirwamo uwo bita Constante Ndima. Ibyo byose turibuze kugenda tubirambura. Rubero, umusirikare w'umukomando ukomeye cyane warindaga perezida Felix Tshisekedi Chilombo nyuma yuko yoherejwe hano iwabo angaze mu Kibari, yahise yivugana umugore amurashe ndetse aza no kumukuramo imyanya y'ibanga. Nabyo turibuze kugenda tubyinjiramo cyane. Uvira, ubuyobozi bwa Wazalendo bwahaye abo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abatutsi ndetse n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda amasaha agera ku 10 kuba bavuye mu mujyi wa Uvira, plutôt iminsi 10 kuba bavuye mu mujyi wa Uvira, hatibagiwe n'abamasayi baba bamaze kuva muri iki gihugu cya Kongo. Si ibyo gusa kandi turibuze no kwibanda cyane ku mapeti y'uyu mugabo Sultani General Makenga. Twibaze impamvu yitwa Sultani General Makenga. Ibyo byose turibuze kugenda tubirambura, tumenye ngo iri peti yari herewe he, ese ni muntu ki. Turibuze gushiramo ako karingosho. Rero icyo ngusaba nta kindi no gukana subscribe, no kuri mu nkunde mu nshigikire. Ndahari ku bwanyu, namwe muhabe ku bwacu. Gahunda ni mutotorinyo twinjira muri aya makuru ya Kongo. Nibyo koko, reka duhere hano mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi harimo haravugwa ko hamaze kugera itsinda ry'abasirikare baturutse i Kinshasa n'abasirikare ndetse n'intumwa za perezida Felix Tshisekedi Chilombo, aho baje kurebera hamwe uburyo hano muri Uvira bategura ibitero bikomeye cyane kuri M23. Rero akaba ari ibitero bigomba kwibanda cyane mu kurimbura abanyamurenge, mu kurimbura twigwaneho, mu kurimbura M23. Ngoro nta kundi bashobora kurimbura iyi M23 hano muri Uvira ngo badakoresheje article 1. Iyo article 1 rero ngo yemeza neza ko izi ngabo z'abarundi, ingabo za Kongo, Wazalendo, FDLR ndetse n'aba bacancuro ko bafatanyije ngo bakubita ngo M23 igasubira inyuma. Anariyo mpamvu rero iri tsinda byaje mu ijoro, ariko bakagira ubwoba bwo kurara muri Uvira, ahubwo bakarara i Bujumbura. Ni itsinda rya guverinoma ya Kongo ryaraye i Bujumbura riza kuganira na Wazalendo n'abaturage muri Uvira mu nama iteganyijwe uyu munsi. Rero ngiyo nama ikiza kuvugirwamo nta kindi niko haba Kongo, ingabo za Kongo, haba Wazalendo, haba abarundi, haba abacancuro, haba FDLR, ngo bose ngo bagomba kwerekwa ko bari gutahiriza umugozi umwe ku mwanzi bafite, ari nta wundi ari M23. Wakane M23 ngikaba ngiterwa inkunga byihuse cyane ngo na leta y'u Rwanda.
ngo kandi iyo leta y'u Rwanda ikaba idashaka gukura ingabo muri Kongo, ngo kandi ngo mu byo leta y'u Rwanda leta ya Kongo iteganya ngo ni ugutera u Rwanda ngo mugihe rutakura ingabo muri Kongo. Turabizi neza ko leta ya Chilombo niyo Ndayishimiye birirwa bashinja amakosa leta y'u Rwanda, bavuga ko leta y'u Rwanda ari imwe cyangwa se ariyo itera inkunga anariyo inarwana muri Kongo, ko muri Kongo hatarwana ma 23, ariko u Rwanda rukibutsa Kongo ko abarwana muri Kongo ari abaturage ba Kongo, batifuza ko ubwo butegetsi buhaba bitewe n'ibyo bwanze guhindura ubwo kuzana ivangura. Anariyo mpamvu kugeza uyu munsi wa none imyanzuro ya Washington yahuzaga u Rwanda na Kongo itarasobanuka. Nta yindi mpamvu nuko kugeza uyu munsi wa none leta ya Kongo igitsimbaraye mu kuvuga ngo iterwa n'u Rwanda, ntabwo iterwa na ma 23. Rero iri tsinda ry'ingabo cyangwa se iri tsinda ry'intumwa za guverinoma ya Kongo ese niki rije gukosora muri ibi bikomeje kuba hano muri Uvira, dore ko Uvira habaye imyigaragambyo ikomeye ubwo boherezaga General Olivier Gasita kuza kuba yahagarira Uvira. Haisaba imyigaragambyo ikomeye ndetse ubwo abaturage bageragezaga kwataka bivanze na wazalendo n'abasivile na wazalendo, ubwo bageragezaga kujyana ibyangombwa byamagana uyu Gasita kuri hoteli yaracumbitsemo. Abarinze Gasita bararashe bica abaturage bagera kuri 19, abandi benshi barakomereka. Ibyahise bizamura umwuka mubi, Gasita aza gutwagwa mu ijoro ryo ku itariki 9 uko twakoze ikiganiro hano tubibabwira, ahungishirizwa hara mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza na n'uyu munsi niho akihishe, biravugwa ko ashobora kujyana n'iryo tsinda rero y'intumwa za leta abamusubiza n'ubundi aho yari asanzwe akorera, dore ko kuba yakorera hano muri Uvira ubuzima bwe bwaba buri mu kaga. Ariko abanyamurenge bakavuga ngo uyu General Gasita ngarimo arahura n'uruva gusenya bitewe nuko nawe yatumye abaturage cyangwa se abanyamurenge bagabwaho ibitero bikomeye cyane. Ngo ubundi ibitero byagabwaga ku banyamurenge ngo ni maneko za Gasita ndetse na maneko za Sultani Makenga. Ngo Gasita yaragiye akorera mu mutaka w'ubwihisho, yihishe mu banyamurenge, ahubwo umutima we ari ukubarimbura, umutima we ari ukubatsembatsemba. Ariko uyu munsi wa none abanyamurenge barimo baraserebura bitewe n'ibiri kuba kuri uyu Gasita mu kwirukanwa muri Uvira. Muri make yarakoreshejwe, none ikiyaga cyangwa se ikirunga cyamaze kuruka imikorere mibi y'uyu Gasita. Rero tuvuye hano za Bujumbura, reka twitege iby'inama turi buze kuba duhari kugira ngo tuyinjiremo, kuko tuba dufite intasi nyinshi ziba zigomba kutugezaho amakuru ari kubera kuri tele. Mbere y'ibyo rero reka tubabwire ko n'ubundi hano muri Uvira ubuyobozi bwa wazalendo bwahaye abatutsi, abari mu bwoko bw'abatutsi, abari mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abamasayi batuye muri uwo mujyi wa Uvira iminsi 10 yo kuba bamaze kuva kuri ubwo butaka, yo kuba bamaze kwimuka bakagenda cyangwa se bagahura n'uruva gusenya. Ubundi narakubwiye ngo abantu batavuga ururimi rw'Ikinyarwanda abarimo abantu barebare, hari abari kubita kari abatutsi, abandi bakaba abanyamurenge, abamasayi cyo bari kubaza, bari kuvuga ngo mwebwe mwaturutse hara mu gihugu cya Kenya, abandi baturuka za Tanzania, ariko nubwo mwaturutse hariya ntago muza ngo mushigikire FRDC, ntago muza ngo mushigikire ingabo zo musanzeho, ahubwo namwe leta yanyu ni icyitso gishobora no kuba gifasha ma 23 kugaba ibitero. Muri make cyo wazalendo itegetse leta ya Kongo iri guhita igikora yihuse, anari byo byamaze kugira ute, anari byo byamaze gutera ikibazo. Inyuma yanjye muri gukomeza kuhabona background ya Safizi, mukabona background ya za Mwanamuke, mukabona background ya za Kabeya, mukabona background ya za Kibumbu. Ibi byose turi buze kugenda tubirambura, weho gumana natwe iki kiganiro cyose ucyumve kandi ugisoze
nansabira umugisha ku Mana urumwe wese uri bwumve kino kiganiro akagisharinga mugenzi we ndetse akaba yanakanda subscribe mu buryo bwo kugira ute bwo kudushigikira. Rero hano za Masisi ho bimeze bite? Hano za Masisi ho bimeze bite? Aho bita Mbeti hiciwe abaturage bagera kuri 6 mu mirwano ikaze yahuje Wazalendo na M23. Ushobora kuba wibaza ngo kubera iki FARDC tutakivuga, kubera iki ingabo za Kongo tutakizivuga muri ibi bintu? Ingabo za Kongo muri ibi bintu uko zimeze zo zarifashe ziyambura umwambaro wo kwitwa ingabo za Kongo, ahubwo zambara umwambaro wa FARDC bitewe na bino biganiro byaberaga Doha muri Qatar. Byatumye FARDC yambura umwambaro wayo, ahubwo yambika umwambaro wa Wazalendo, yemera gutera M23 ariko mu mwambaro wa Wazalendo. Niyo mpamvu rero umunota isegonda kurindi tuba tuvuga ngo ni FARDC, tuba tuvuga aho tutavuga ngo ni FARDC, ahubwo tuvuga ngo ni Wazalendo. Kuko Wazalendo ni umutwe witwaje intwaro ariko urwana ku butegetsi bwa Kongo. Niyo mpamvu rero iyo hatatse Wazalendo bavuga ko ari Wazalendo ariko mu by'ukuri hataka FARDC. Rero yino Wazalendo yataka M23 muri aka gace kitwa Mbeti kabariyemo imirwano ikomeye cyane. Abasivile bagera kuri 6 bahasize ubuzima, imirwano ikaze na niyisa tuvugana hari kubera icyo bita urugamba, hari kubera imirwano ikomeye cyane. Wazalendo nizishaka kuva aho zafashe M23 ntisubizwe inyuma. Urugamba rwahinduriwe isura, uburyo bw'ibintu bigwanire yahinduriwe isura. Urabona ko ingabo za Kongo zahinduye imyambaro, zambara umwambaro wa Wazalendo, nazo zamaze guhindura imyumvire. Kuba ngo zatakaza kano gace bafite ni ikintu gikomeye cyane. Rero tukiraho n'ubundi mu bijyanye n'urugamba, niko uyu munsi wa none urubanza rwa Perezida Joseph Kabila ngo ruri buze ko rwasubukurwa. N'urubanza Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo asabiramo uyu mugabo wabaye perezida wa Kongo igihano cy'urupfu cyo kuba yakwicwa, arashwe cyangwa se aciwe umutwe. Urumva rero ni ibintu bikomeye cyane. Ubu bugome rero bw'indengakamere bwa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo n'ubundi burajya guhura n'ubugome bwa Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu kurasa Ukraine ndetse hakaza kwicwa abasirikare benshi. Rero ngo hakoreshejwe drone z'Uburusiya zarasiwe mu kirere cya Polonye zijya muri Ukraine zihitana abaturage. Rero ibi byatumye Perezida Donald Trump asaba ko ibihugu bitandukanye byakwamagana ubu bugome bwa Perezida Vladimir Putin, ngo dore ko yarazi ko bifite mu biganza, yarazi ko bifite mu nzara ibyo guhagarika iyi mirwano, ariko bikarangira ibyo yatekerezaga ko agomba guhagarika imirwano, ahubwo imirwano yo ihagaritse ibitekerezo byiwe yari afite. Urumva rero ni ikintu gikomeye cyane. Twambutse rero namaze kubabwira ko ariya rwose wo bita Constantin Mutamba ni ibintu bikomeye cyane. Ngarimo arubakirwa icyumba cye muri gereza y'Amakara, kuko ni gereza yaciriyemo abantu benshi barafungwa. Rero ngo bari kumwubakira icyumba cye gifite ubwirinzi bukomeye cyane, ngo agomba kuzafungirwamo akamaramo imyaka agomba kuzakatirwa. Uyu mwibuke neza ko Amba Olivier Nduhungirehe yaravuze ngo bitewe n'urwango uyu Constantin Mutamba yari afitiye u Rwanda, ngo n'ubundi igihano yagombaga kubona cyari iki? Inyiturano ya Yamana yirirwa ahandi gataha mu Rwanda niyo yituye uyu mugabo Constantin Mutamba kuba agiye gufungwa igihe kinini muri iyi gereza ya hano Makara, nyuma yo kunyereza amafaranga atagira ingano yari agenewe ubutabera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umusirikare wari usanzwe arinda Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo w'umukomando ukomeye cyane mu ngabo za FARDC yishe umugore we. Ni inkuru yamenyekanye ku munsi w'ejo. Uyu munsi wa none nibwo amaze gufatwa.
uyu musirikare ngo yishe amurashe ndetse anamukuramo n'ubugore bwiwe, arabukata arabutwara. Aravuga ko umugore we yamuciye inyuma mu gihe kinini aza no kubyariramo umwana. Roki cyatumye amuca inyuma yagikuyeho, kandi ngo kugira ngo atazaca inyuma abandi bagabo ngo yahisemo kuba yamwambura ubuzima. Iyi rero ni imyumvire y'abasirikare bahariya muri Kongo. Za Mikenge rero ingabo z'abarundi zongeye gufatwa na Twirwaneho. Ingabo z'abarundi hariya za Mikenge, ndababwiye ko ubundi homotse hafi ingabo z'abarundi zigera ku 10,000, zasanzeho ingabo 8,000 zari ziriyo, babaye ingabo 18,000. Homoka izo bita imbonerakure 3,000, ariko muri izo mbonerakure zomotse hahise hagaruka imbonerakure zigera ku 2,000 ubwo hatakwaga ikibuga cy'indege cya Bujumbura ubwo cyari cinjiriwe. Rero perezida w'u Burundi yahise abwira izo mbonerakure ko zigomba kugaruka zigafatanya n'abahari mu kurwanya ibi bitero byari byagabwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ariko akaba ari ibitero koranabuhanga. Ibi bitero koranabuhanga byari byagabwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura byatumye leta y'u Burundi yireturuva yagaruye ingabo. Bireturuva bamaze guta ibyombo kuko bagarukaga biruka banaraswaho. Muri ibyo byombo byafashwe na Twirwaneho. Iyo Twirwaneho turabizi ko iri kumwe n'uwo bita Gakufe. Gakufe akaba ari umusirikare ugenda imbere mu ntare za Sarambwe. Rero uwo Gakufe yagabye operasiyo ikomeye cyane, anariyo yashimutiwemo cyangwa se yafatiwemo abagabo b'abarundi. Izi ngabo z'abarundi ni ingabo nyinshi zazize ubuzima, ni ingabo nyinshi zafatiwe hano. Bujya y'abasirikare barenze 10 bamaze gufatwa amateka, abari abasirikare benshi. Niyo mpamvu rero ari igitero gikomeye cyane hano rwose cyagabwe, kandi akaba ari igitero kigomba gusiga n'ubundi iyi Mikenge abanyamurenge babashije kubona icyo bita ubuzima. Abanyamurenge ngo biteguye kurwana ku buzima bwabo, ngo ku buryo nk'uko byagenda kose bagomba kugira agaciro mu byo bakora. Aho bita Kabare, Wazalendo yabujije abanyeshuri kwiga. Izi ni update tuba twabahaye ku mugoroba, ariko tukongera kugenda tuzibasubiriramo. Uvira FRDC yasabwe guhagarika gukorana na Wazalendo. Urumva rero Wazalendo murabizi ni inshuti za hafi za FRDC, rero kuba abagiye guhagarika imikoranire sinzi icyo biri buze gutanga. Kinshasa, umujyi wa mbere ubu ngubu ugiye kujyamo icyo bita imyigaragambyo, kubera ikipe yatsinzwe ya Kongo. Murabizi ko habaye imyigaragambyo, ngo abaturage bateguye imyigaragambyo ngo aho ikipe y'igihugu ngitoreza umutozo w'amagara ikipe y'igihugu ngo ntago bamushaka. Hariya rero za Warikare ingabo za FRDC, iz'abarundi na Wazalendo, imbonerakure, abacancuro na FDLR bazindutse bagaba ibitero bikomeye cyane kuri M23 muri za Kibati. Ariko M23 gikomeje kubyitwaramo neza, ngaho yiteguye ngo kwataka cyane, ikaba yakwigarurira iyi Warikare ngigakomeza yerekeza aho bita za Kisangani. Mwari muzi yuko iyi FDL irimo irarwana hano, igomba kubimenya neza yuko uwo bita Kabuga Feliciani ari umwe mu bagabo ugiye kuzanwa hano mu Rwanda. Urumva rero ni ibintu bikomeye cyane. Rero icyo bani cyose ku banyamurenge batuye hano mu mujyi wa Uvira, baravuga ko iyi myigaragambyo iri kugenda igana mu ngo zabo. Iyi myigaragambyo iri kubera hano hirya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, iri kugenda igana mu ngo z'abanyamurenge. Urumva ni ikintu gikomeye cyane, ni ibibazo ku banyamurenge, n'uruva gusenya ku banyamurenge. Abanyamurenge rero bakaniye baravuga uko byagenda kose bagomba kuba birwanaho, banaharanira gushaka icyababatura, baharanira gushaka icyatuma bakira bino byago bya hano rwose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Reka tubashimire rero mwebwe mwahisemo gukanda subscribe. Iyi ni Hot News hano muri Republika na Demokarasi ya Kongo, ku kibuga cy'imirwano gikomeje guhuza ingabo z'abarundi Wazalendo, FARDC, FDLR, abacanshuro, Mai Mai n'indi mitwe yose ishigikiye leta ya Kongo barwanya M23. M23 nayo yisize inzenda. Urugamba rwabaye imperenge. Tuze guhura mu makuru yacu ya saa sita. Murakoze cyane.